joto no lamsago friends ongni roni bagi tini hai haini update tobai faijak private job notification je samung nai tugui tongnai roni bagi engke video sengan sekang kaisa comment no bo chengcheri nai legra nai prince debor ma om haike sei mufu om hai rohi comment khai mani no sare di tani hongke o channel omongka official channel si job ni sudu je mahai educated borok roni bagi kaisa chamo channel snajaga nirokom hai nangna yani faltu borok bahai ni bagi yung channel snajaya je job nai tugui tongnai nijeni career no snanai hingwa songnai roni bagi kaisa chamo channel hai u buini tak oino channel logo mahai blog rok nugui mau nirok o jaga comment khai mau o mahai jaga go nirok comment khai hangke ni roni bagi tabo joto je borok om hai ke samung nai tugui tongnai roni bagi belai khena bukhat tongphaiya bangai thangate ani saksakbo tongphaiya ngai thanga nung tauni ni om hai sei badro mas ni sei rohin nung anom hai ke comment khai mani bisingtwi bukhal lengkane om hai ke ani tongphaiya ngai thangara pokrom hingi thangsi ni om hai comment nugui nirok om hai nung tabok potrika rok waisa phane ne nuya kho baike nung ano faltu rohin hai kok samaba faltu tabok je nini tang nini tongmonggo na sijaga to nung faltu ngui tonggui nungom hai ke binoro comment khai mani oro sini ni faltu tongmong sijaga omo hai nang ya faltu ya blemo channel om hai ke tongmong no ta phunogdi nini om hai ke tongmorok sare di hai ke nini tabok tongmong buibe sijagi thangnai nini character rok sijagi thangnai je samung nai tugui tongnai hangke om hai ke na nai tugui tongnai mai buino comment bo khaya om hai buino haya bo saya je career no sanana hima sogui tongnai rok kaisa si om channel no nai nai ang faltu om hai channel ro hi sanaya ani bage blog rok om hai rok ani channel ni bisingtwi rok kaisa phane nugya khanai om hai ke comment haya khaila hangke buino om hai comment haya buta khaidi buini bukhano buta sabai di hapana nini tongmonggo na sijaga lekha pora jodi ganang ngi tongla hake om hai ke comment bukhaya je lekha pora kre nang oro jaga sogui maya nini orang ke kacharok khlaija nang class bu om hai ke nini amo ba otro class khlai ro jena buino kok sagani ro om hai ke kok sanai om hai rong nini ro wasong mani kri ko Messi urang ya khoni ni sago ani bagai buini oro bo mai comment okta khaidi inge tini ni update on nai neleni friends ong je inge te gaisa ang tui pang deba mano belai ke hambai maru go tani hongke ni comment no nugla hangge ang belai ni bukha tong thobi pai bukha rok tei besarang go mai ge ang nono asibad ani bukha tei nono ang belai ke roga musugo ni je wansokgui tongma rok bo success thung ang nono asuke na hambai rosini robai maya inge pari tini na update no nai nelesini friends ong কর্মখালী আগরতলা শহরের একটি প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য ফিমেল কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক কাইসা আগরতলা শহর কাইসা ডায়াগনস্টিক হাই থৈ রক পরীক্ষা রক খাইমানি হাই কম্পিউটার ni কাইসা অপারেটর নাংনাই বুरै করকসা ইনকে মোবাইল নাম্বার করঙ্গি মানে 8638155693 ইনকে ও নাম্বার কন্টাক্ট খাইদি te kaisa hai ni masa pio video kisa nakardi je sekango call khlai manai borok no or samango krwngdi mau joto je ang update omani go nirok or faltu nang ya wngjak mau je u comment haya khaini roni bagai je sekango daki doi call khai manai bono om hayo samang mau inge call khai ge samang ngi thangla hai sajak la hangke nironi bagai hangke faltung jahata je comment khaya khaini ni bagai omo mungsa fake rohi bukre te omo je samang vacancy buksa tong hangke or jaga mau omo haisi omongke private job ni nirok potrika rok je baksa joto no to siu je sia khorok ke omo haike na je sak sia no bujoga nai di brok je sebo sia thangya omo haisi omo ke ang nirok no to update omani ke potrika ni no si nirok no update omo nang ya hai faltu ya
tei job notification private job notification u channel bisingtwi sinirok nugui manai oro tei mangsa vlog omhai faltu nang ya omhai hai channel yamo haini bagui comment haya khaila hangke bwkharok omo ngui thang haini bagui omhai rok takhai di hingke nirok jodi se comment haya khainai chajai hingke ota nai di nirok no ang jeke pha nai di hibu hoi toya samung bu jeke pha khai di hoi toya je nirok samung nai tugui tongnai rokni bagui kaisa chamo channel omo kai haini bagui o kaisa si notification je channel chajagui tongnai rok nai nai nirok je chajai hingke ota nai di nirok jeke pha jur khaya subscribe khaigani to je chajaknai ni subscribe khainai like khaigani bo nirok no ang jeke pha no khaidi hi sagai je musuya no bai khairamani ba thik bo haida hingke nirok jephron update magani hingke je samungnai tugui tongnai rokni bagui fungai kheno search khai nai di ei channel Tripura job he search khai nai ke nirok fungai kheno daily no hai ke update manai je samungnai tugui tongnai rokni bagui hingke phati tei banai lipnai update মহিলা কর্মী চাই সব সময় থেকে খেয়ে রান্নার কাজ করার জন্য একজন মহিলা কর্মী চাই বেতন সাক্ষাতে আলোচনা হবে বুড়ি রংনি বাগে নগনি সামুং খাইয়ানি বাগে খরকসা বুড়ি নাজাংনাই বেতন রংকে প্রবাই সালাইমানি বিসিং টেংনাই মামি রক সুংগুই চারগানি বাগে নগনি পরিবারনি সামুং ন খাইয়ানি বাগে के मोबाइल नंबर 8787718812 कॉन्टेक्ट खाई नेक्स्ट admission notice ke kaisa PG post graduation in bagai admission the willing interested pass out student of VA equivalent examination who want to take admission in PG course MA in English Bengali in the college during 2024-2025 season are requested to download the admission form from the college website Women's College Agartala.sc.in and submit duly fill up admission form in the college by 3rd August 2024 during working days from 12 p.m. to 3 p.m. in academic section kaisa je nirokni PG course ni bagai je porai tongnai rokni bagai MA course ni bagai 2024-25 season ni bagai je admission form rok download khaigina manai Women's College Agartala SC omhaigo website o hagai admission form rok download khaigina manai je admission post graduate tabok MA rok ni admission nagani bagai tongnai rok subject hingke English tei Bengali hingke 3rd August 2024 jora boni date dok tongnai je working day samung solegoi tongmani office time hingke time hingke 12 p.m. ni siming 3 p.m. jora academic section o maronai submit tei notification alifinai কর্মী দরকার সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কাজের অভিজ্ঞ পুরুষ বা মহিলা কর্মী আবশ্যক থাকা খাওয়া ও টাকা আলোচনা ক্রমে নবপ্রান্তিক এনজিও আমতলি রোজ ভ্যালি প্রাক সংলগ্ন আগরতলা ত্রিপুরা ইনকে খরকসা বুড়ৈ বা হায়াকে বাচ্চালা ও সামঙ্গ নাঙ্গি তঙ্গু তে ছেলে রিরক রবাই সালাইমানি বিসিং টেংনাই আমতলি রোজ ভ্যালি ni kaisa park ni yang office oro jaga ro inke contact number klaimanai 986383867070 hai keba 9862865287 no contact klaidi inke next nalipinai কাজের মহিলা চাই যোগেন্দ্রনগর বনকুমারীর নিজস্ব বাড়িতে ঘরের কাজ করার ও ভালো রান্নার জানা একজন কাজের মহিলা চাই যোগেন্দ্রকে কাইসা বনকুমারী দিগিনি নকনি সামঙ্গ मा खालायनाय मं काइसा माइ मैरक काहाके सुंमानाय बरकनो नाजांनाय खरकसा बोरै मोबाइल नंबर 9774914014 ओ कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट लाइमानाय गेमके काइसा गवर्नमेंट जॉब मके
je government job rok naitugui tongnai rokni bagui district legal service authority ni bagui yang tei bwkhaktei sokphai mane court ni district legal service authority court ni sokphai mane advertisement engke tak mahi tong bone no qualification bo sorong nai bono ko details rok kisa nainai lene o je private job ni ko sang nailai mane bisingo no or jaga no update go nainai lesna advertise no engke te joto district go no omhai advertise nokhagui tongo je interest tongnai rok apply khlaidi 8 pass ni siming ne apply khlai manai 8 pass to tabo LLB course khlaijak rok ni bagui engke tabo nainai lenai application are invited from the interested eligible person having requisite qualification for the appointment of the following post on contractual basis initially for a period of 2 years with a stipulation of further extension on yearly basis subject to satisfactory performance under the establishment of the district legal service authority. Tolai ambasa the following are the posts for which application are invited as per the scheme of Legal Aid Defense Council Schemes 2024 read with notification white nong engke idea the interest tongnai rok noni qualification match ngai tong hangke norok apply khlai manai omhe kaisa dolai district ni district season judge court complex ni bwkhaktei sokphai mani dolai district ni district court ni mau ke qualification rok bohai rok no bo nainai lain sere omke kaisa contractual basis ke najangnai 2 bosor ni bagui je interest tongnai rok apply khlaidi nirok joto district no omhaike kaisa kaisa nokhagui tongo Agartala West Tripura ni nokhagui tongha nokhajak te Dormonagar ni aikeba sipai jola ni omhai joto je sub division omhai district tongmani joto jaga ni nokhanai tabo west district ni bo nokhajak ni rok che khagi nai mago hai aikeba no alada ke video bo snagui ronai engke je ni performance contractual post ke tongphane ni rone ulo performance naigei bo teisa bare gi rojangnai contractual humphane ama pura no regular haikene samungo ma khlaijangnai krengnai engke deputy chief legal aid defense engke qualification busuk nangnai te salary busuk manai bohairok nainai khorok busuk post engke duijona post salary honorarium per month ke manai 60000 ke rojangnai te qualification tongani nangnai practice in criminal law for at least 7 years asak ngani nangnai je practice tongnai rok law ni ko criminal law for at least 7 years tongani nangnai excellence understanding of criminal law omhai knowledge tonga nangnai excellence oral and written communication skill omhai tonga nangnai skill in legal research through understanding of ethical duties of defense counsel ability to work effectively and efficiently with others must have handled at least 20 criminals omhairok ngani nangnai te IT knowledge with professionally in work te kaisa post ne hinkhe assistant legal aid defense counsel angke 5 jona najangnai te salary 35000 honorarium manai te qualification ni practice in criminal law from or 0 ni siming 3 years angke apply khlai manai je criminal law omhai practice khaijang angke engke good oral and written communication skill tonga nangnai kok samani te suimani go skill kahangani nangnai engke te kaisa post angke office assistant haikeba clerk khoroksa najangnai salary 15000 rojangnai education qualification basic word processing skill and the ability to operate computer and skill to feed data omhairok je knowledge tongani nangnai nirok simple graduation khlaijak ngaibo apply khlaimanai or jaga BA aikeba BSc je course nagai graduation khaijak ngke apply khaimanai nyoni skill tongana nangnai computer ni tongani nangnai typing speed tongani nangnai
हिंगे nirok apply khaimani file maintenance and processing knowledge rokbo tongani nangnai te kaisa hinkhe office peon khorok ni najangnai salary 10,000 ke rojangnai class 8 pass hinkhe no apply khaimanai oro joto no apply khaimanai hinkhe bahai ke apply khaine bono kisa details naline the list of eligible candidate for all the above mentioned posts will be uploaded in the official website of the district and season just code ambasa dolai district oro jagar ni website hagi ne check hagi not full notification rok nagi manai te form rok oro ne manai get the eligible candidate for the post of deputy chief legal aid defense counsel and assistant legal aid defense counsel will have to appear for an interview. Similarly, the candidate applying for the post of office assistant clerk and will have to appear for an interview and type test. The candidate applying for the post of office peons will have to appear for an interview. The venue, date and time of interview and type test shall inform in due course of time by issuing notice in the notice board and the official website. The scheme of engagement along with the application form may be downloaded from the official website of district and season judge court. Dolai judicial district ambasa omhage website haige dangni rok official website hagani hinke http rogoi dolai trp.d.code.gov.in omhaigo search khagi naidi haike google rok joto no details nugui manai broni website hagi nai hanke application form rogu oro ne joto no download khagi manai hinke office assistant haige ba clerk ni go toma marona hinke interview kaisa najangnai te typing test kaisa najangnai hinke je peon ni go post apply khaini rongge sudu interview kaisa na angnai. The duly fill up application form along with self-attested copy of the required document may be submitted to the office of the district legal service authority ambasa dolai district or if the candidate so desire he or she may send the same in a duly fill up involved by anke speed post teibu rogoi mawo nirok je thangai roya anke be speed post rok teibu roh manai bobo tarikh anke 31st August 2024 ni bisingo marhonai last date of anke bone time 5 pm jora angnai any application received after that due date shall not be considered. Incomplete application will be similarly rejected. Oro rang hibu rogani nangya no TA shall be paid for attending any test for the selection process. Inke je apply khaigani interest tongnai rok oro application fee ro hibu rogani nangya nirok direct thangai bo apply khaimago hayakeba post office tei speed post tei bo rogoi apply khlaimanai je joto no amhai district ni gono kaisa ka nokharai tongo joto district ni no apply khaigai manai kaisa joto jani district ni nokharai tong amhaige inge nirokno kaisa ke video notification angmo hano official notification roi nai next update rogo je tak job nokhajak tongmani rokno inge je west district o tongnai roni bagai inge west district ni nokharjak tongo nirok official website obo search khagi nai manai haike ba Tripura high court ni website obo hagi nai mau or jaga ni go form rok bo nugui manai haike ba notification rok bo joto na nugui manai haike print out khagi nirok apply khai lai di nirok je interest tongnai rok inge friends songtini na update asu jana nang sinai nirok daily update magani bagai channel wese front krwngdi tonglai te nirok whatsapp group bai join khaina khongke whatsapp group join khaina di haike nirok daily na update magani bagai private job haike ba government job rok bo joto no channel bisingtwi nirok nugui manai je fake ni sanai rok ni bagai hinge pro samuni go interest kri ani bagai bino haike comment rok bo khaige te bro bino haike na joto no khaige he ang wa sobo ang mai na apane bakhaw te ya apane omo kaisa alert ke romani si omo nanga ya channel ya hani bagai
hinkhe nangui tongnai samung naitugui tongnai rokni bagui kaisa namo channel swnamjak hinkhe asa gorok nung sinai tini update joto no hambai.